I pozdrav svima, evo danas ću vam pokazati kako da ubacite sve auto u GTA San Andreas. Znači auto koje vi želite. Zato nam je potreban program Imog Editor. Evo link za download se nalazi u opisu klipa i ovo je znači Alcis Imog Editor. Što baš Alcis Imog Editor 1.5? Zato što većina Imog Editora koje vi skinete morate da ubacivate jedan po jedan fajl. Znači ako ste vi skinuli 20 različitih modela pušaka, vi ćete morati to sve jedno po jedno da odabirete sa kojim fajlom mijenjate i koji ubacujete. Ovdje to ništa ne mora, znači jednostavno samo zabilježimo fajlove koje ćemo import i na kraju save to sve. Evo ga. Znači to je taj program. Evo ga ovdje run. Sad ajde, to nek stoji sa strane. Idemo na drugi sajt. Ovo je znači getinside.com. Ovdje se znači nalaze svi ti modeli, sve to što vama treba. Znači ja preporučujem ovu stranicu isto, znači svi sajtovi koje koristim se nalaze u opisu klipa. Znači zanima GTA San Andreas. Idemo na Cars. Ili ne mora Cars, znači sad u ovom ću vam tutorial sam pokazati kako ubaciti auto. Ali znači ne mora auto, vi možete ubaciti šta hoćete, imate aeroplanes, imate bikes, boats, cars, helikopter, imate sve što hoćete, imate maps, imate modove, znači možete ubaciti šta hoćete, ali ajde za sad ću vam samo pokazati za auto. Evo ja sam odabrao primjer, odabrao sam za primjer BMW X6. Znači vi odaberete normalno svoje auto koje želite. Idemo download i start download. Evo kad se skine, znači to je to. Ovdje znači svi ti fajlovi, ovdje ima jedna slika, znači to nas ništa ne zanima, znači možemo pogledati, ali nije ni bitno. Vjerovatno ćete dobiti sve u jednom, znači nas zanimaju samo jedni fajlovi, to jest model. Ovdje se nalazi tekstura i oblik, znači to nam samo treba, ovo .dff i .txd. To ćemo uzeti i prebaciti na desktop. Izićemo iz ovoga, sad idemo na Imog Editor, idemo file, open. Idemo na local disk C ili D, zavisi znači gdje vam je sahranjen GTA San Andreas, na koju ste ga particiju snimili, ili hard disk ako imate više. Idemo na program files, znači ovdje kod mene idemo evo ga Rockstar Games, GTA San Andreas Models i GTA 3 ovdje odaberemo. Znači sad ovo ovdje su ti svi modeli iz GTA San Andreas. Idemo znači samo import, idemo desktop i idemo ovo dvoje fajlova koje smo prebacili, koje smo skinuli zapravo. Open i idemo samo save. Eto kad to bilo to, znači to je to. Idemo X, sad još jedna stvar, znači to je to, znači mi smo sad ubacili to auto u San Andreas. Sad da vi ne bi morali hodati po ulici i tražiti to auto koje ste ubacili, ja ću vam ostaviti link za još jedan dodatni program, to je GTA San Andreas Crazy Train. Sad zašto ovaj program uopšte služi, znači ovo je kao neki cheat za GTA San Andreas, da vi jednostavno auto stvorite ispred sebe. Ajde idemo download. I to ne samo auto, znači možete znači određenom komandom dati sebi pare, život, nije bitno. Ništa, jednostavno ga znači samo instaliramo, skinemo, to jest evo ga, exit, otvorimo ga, znači
E sad, idemo, znači, ovdje vidimo te fajlove, znači, koje smo skinuli i ubacili. Vidimo, znači, kako se zove to auto koje smo ubacili sad. Idemo info. Ićemo ovo, ićemo dole samo. Evo ga, znači, ovdje koje auto želimo. Sad idemo, samo, znači, upišemo kako se zove samo. Evo ga Huntley i odabiremo koju komandu ćemo koristiti za to. Recimo imate alt tab, ctrl, nije bitno, evo hajde recimo tab i broj 3. Ok. I zabilježimo ga. Ako ga ne zabilježimo neće ni moći. Dobro, znači to je to, idemo ovdje X, a ovo znači ne gasimo, ovo ostaje upaljeno. I sad idemo na GTA San Andreas. Evo nas, znači u GTA San Andreasu program je upaljen i idemo, znači, ono na šta smo bukvalno bindovali, znači tab i 3, evo ga, tab i 3. Evo ga ljudi, znači to je taj BMW X6 koji sam ja ubacio. Znači sve radi, sve ok. Samo detaljno pratite šta sam radio i nećete imati greške. Ekstra auto i koji krug privoziti. Samo malo nerealno ove YouTube, znači koliko se izbačene audio. Samo su oni auto ekstra. Ništa, to bi bilo to za ove tutorial i pozdrav.